ni mana weno funga y'in'wananga hambi no vabya tsandzeka no vulavula ni mana weno funga y'in'wananga. Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Aye minjhani mgewa kambe mgewa n'wina mgewa misava hinkwayo jikelele aka Xitsonga Beat Show a va ri ya nhungini madyambu ka khamera ku na lowa tukulu ni yo n'wi vitana ni n'wi fonela kusuka xikolweni ku tata nshuta. Okay, so siku ra namuntlha hi tlanga risimu ra Dr. Sunglen Chabalala. Album leyi nga huma hi 20 mani hambi 2020 hambi 2019 kwala risimu lera ra ni hlayise ni vananga Martiva. So ta va ke barona ka siku ra namuntlha episode 29. Episode 29. Hey, no, bukan yang ini.
kombela marimba ka ti-comment ve ri va lava marimba lama ku ma vuvuzela njhani, so hayi ni ta mi nyika swilo.
Peixe o titolo. Deixa eu ter angalaço. Ai, mai tlangini. Aí logo tem. Ele na fama, gay,
swilo leswi haleni mani. Tisani swilo leswi hi vona swin'wana, hi lava ku vona swin'wana. Chava ku fika makumu ni kuma ku a ni xutangi. Okay, 23 ne? Yeah. Nihlayiseni Vananga,
nemehlayisele nami yo mane yo dun 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 dun. Ush. Nemehlayisele namina yo nehlayisele vananga nemehlayisele namina yo nehlayisele vananga nemehlayisele namina hey yeah I looked there Mati wala. Mono to voiceover asle kara. I am me the day hey Selena mera hey Selena mera Ibeni kwanta tisaka. Mana mitwitsa ngada dlani pa kwa yenhlekisa xiritwani lexi ni mana weno funga yin'wananga one two hambi no vabya ntsandeka no vulavula ni mana weno funga yin'wananga hambi no vabya ntsandeka no famba ni mana weno shuga n'wana okay wait ripata ni rivele kambe ku na lani hambi no vabya ntsandeka no vulavula ni mana weno funga yin'wananga hambi no vabya ntsandeka no vulavula ni mana weno funga yin'wananga hambi no vabya ntsandeka no famba ni mana weno shuga n'wana
mana weno ngai mwananga hambi no vatwa tsandzeka no famba ni mana weno shuga mwananga akuri episode 29 la hi tlanga Dr. Sunglen Vananga Danko.